ing dekreto ning koronasyon kanonika ning imahin ning Virgen de los Remedios. Cardinal Federico Tedeschini, king kapamilitanin Dibinong Pakalulu, Obispo nin Tusculum, ning Banalakapulungan Romana, Pamunto Kapari ning Basilika, ning Banala Patriarka, Prinsipiring Apostol, Kagalang-galang a Prefekto, ning Banalakapulungan ning Arkitektura, king kayang kamalan ang panglubos kagalang-galang, Cesar Guerrero, Obispo ning San Fernando. Iba't karing sulat pe padalayo king kaya kaming kapitulo. Ikit mi king indutong ay mahining induning Dios, lalang ning bansag a Virgen de los Remedios. Akikilanan da ang pong patulunan, ang pong indu. Ring talasal pantaya king kabilugan na probinsya, malawot ang pong malapit. Mi parangalan niya kambening taimtim at debosyon, dakal ng banwa ing milabas, king katedral king San Fernando, Pampanga. Uling akikilala mi, king ating maragula kagalangan, kaniting mesabing imahen, at dakal na rin talasal pantayang mititipon para kaniti. Ikami ang mga siwa, king kagalangan kang Maria, sukat miabye ang pong milaganap, paninasan ming tuparan ang pong kapmuan, ing taimtimdang kapagnasan, king imbuntok ni mesabing imahen, ing nuan a Birheng Maria, miputungan niyang gintong korona. Kanitang Hulyo, 15, 1,000 siyamaralan, 50 ampong anam. Mitipon kami king kaya kaming Kapitulo Vaticano, king silid pipagpulungan, ampon ni pagboto, na nayunan ding sabla, solemniyang ipaira lang pong patubad, king imesabing imahin ning induning Diyos, niputungan niyang mal a koronang ginto, king kaya kaming lagyo, ang poking metong a solemning kapagmasusyan. Ulinita, ikami, ipaintulot mi, king ika mismo inggawa kaniting pamangurona. O kaya nung buryan mo, ipagawa mo ka ring aliwa. Miyabye iba't king syudad ng Vaticano, kaniting 15 aldo ning Hulyo, kimbanwaning Ginu. 1,000 siyamaralan, 50 ampong anam. 18 bandwa, nimpangapapa ng Papa Pio, 12. Pirmado, Julio Cardinal Rossi, Prodecano ng Canones. Pirmado, Marco Martini, Sekretaryo.